Kamera hoteli ya Triangle umurembo rwa Mbarizo biryanye mwabazyo bari kugira ngo no barikurwanirira Obugabe bw'abantu abandi nabo Obugabe bwabona rubatirwa omiringo nyamwinji. Chairman w'Eshaho nagira ngo Eshaho ntija kubahwera ubu bantu bavuga n'obuzubu oburimo kuterwa okomwa ubundi no kurebereka yo murwanirizo Obugabe bw'abantu yagwibwa hekizubu. Neyo kuyamba abarwanirizo b'Obugabe bw'abantu naro businge bw'abantu abari kubona ebizubu babano bakora umurimo gwabo ubwo kurwanirira obusinge bw'abantu. Chairman w'Eshaho kwabuzibwa sente zukuza umushaho ziraruje agarikire mwate. Twine ba memba ebirye bitongore ebikurwanirira Obugabe bw'abantu kandi twine n'abantu nyabuntu abari kurwanirira Obugabe bw'abantu nabo ntubakira ni ba memba haza ba memba abo nibashabwa nari nibehayo bashashura kasente. Ubira ryo mjenyi mukuru omukutongoza Eshaho ashabira abari kurwanirira Obugabe bw'abantu kutomutuma hakwega no kumanya bobona abari kuhereza obuhereza. I urge you to learn as much as possible who the actual or the right stakeholders are. As a human rights defender, to be safe, you need to, when you listen to a case, it is best to know which office can best handle this matter so that you refer it there and be safer. Tugumisirize Barnabas hamwe na Chomchadona abarwaniriza Obugabe bw'abantu nabagira ngo bavuga n'obuzubu bwinji omurimo gwabo kandi mwahabuzubo bari kuvugana harimo kutewa hemshangwe rukwetenga sente hamwe n'obundi nibaburwa n'injenda. Ebizibe twizire ntubona nibyinji abo butagira sente kuba ahari sente buri kimwe nkibasika noshanga ngo oyine kuruganka kuza omucyaro kimwe narishi kuza nkahantu kurwanirira Obugabe bw'omukazi kubegesa konko shanga toyine resources narishi sente zo kwiha omwanya ogukuta omwanya ogundi. Nshinga Eshaho yetu ya human rights defenders kugira ngo tukore contributions nk'abagwanizi b'Obugabe bw'abantu kandi tushabe nabeyineho okutwatiraho ka development ngisho katungura Eshaho erije kuyamba abagwanirizi b'Obugabe bw'abantu. Kurjira reporter eyashobozibwa b'ekitongore cya Uganda Human Rights Commission nerekangwe bitongore byo kwerinda mu ihanga nibyo bicebe mbiro mu kurubatira Obugabe bw'abantu hakorataho emihondano yo maka. Beating you up, they are destroying your equipment, they are threatening your life.